Yani socket will be obi bedum ya wahabia nyami shiramo. Na maminchia a japaya. What's surprising ya pa? Nyami shirawa japa. Akra bibi aboko there. Afe michia master do. Tipper driver do. A japaya chief driver no bibi aboko there. Na fe michia aya owusu dako. Enka no wona wuchina ma CPP. E wokre. Owusu dako. Na bibi aboko there do owusu. Yeah. Patibe. Na fe michia man like aya. She Sabi bi aboko there. My mind. Skido wa educom station bookman papa. Maskido. My mind. Na bibi aboko there. Any educom taxi driver sinyina mi chechi amo. Akropon. Taxi driver sinyina mo amanfe. Afe latte. Any more mu so menya munya ben kakra pipi sele. Oh, this year the Amesi Empire Bejo Radio so 2022 Memo Filia Maura Befu Wiro ho. What is here? Entry Primos and to say we know come to play. Okay. After police for more Ghana, you know, Michel, you teach you no more a crop on a man like Coral. At a say, what a man chasse, if Philip Papa. After me, Mamma the Enchia, Osu, who I do call police station, I do call for more to say. Namicha Obasima Lydia Bibi Aboko there. When Madam Jennifer Anna Faye Mrs. Okoman Akwaaba Sabi Aboko there. Okay. Do not from Madam Mercy. Okay. I will be sorry, but when I'm in the club, I want to the what if Fredred King's Prayer Ministry Bibi Aboko there. Michio, one a yours of my sister. Abba. Now, Michia, I won't pim. I do crow man crowd him on. And to say, I so this year. And a wonderful year. Good evening going out to you. Yeah, from wire Papa Fresh at to say Nana watch and to the rich office boss at to say rich office phone you know Michamo I pray the crapem I pray the youth association Michamo some who are there. Okay, come on, sir. Come on. Once again, you're from it, and I call me Perry. Who bet me I'm from it? I find us the man, you know, I can't show them. Radio no swear shit. Presenter no so you're from it, the finest. And a radio New York man. 97.1. The official DJ now you're from the DJ Vibes. You mess up for no reason. Champion selector. Don't you know say this be out? Yes, you be do Conti. You dreaming. Michiana na. Won't kwaso. Na says who be do here na me ni me. Ah well. Okay, maybe could me the was thought pon and where do the know. In the brain make a fall. Oh they. What? Me can go. Okay, na time me do aba. Yeah. All right. Oh they.
Mr. Minko. Oh, they Never can. Minka da. Okay. 1 billion Kwamenka. As I was through. Ah, I hear me Kawasu. Minka da. Now one end with a card. One end card. Sister Kumichio. One ma. Some hoya dear. Babushia, the good news is that I've been nominated. Adima Afi Jai Ghana Young Entertainers Awards. Yeah, the radio say radio presenter of the year. Now, Bobodia bought short code in a star 928 303 hash. Now, me code here 82305. Edini beba Nana Kwame Mpere A.K.A 5. No voting. Let's win together. Radio presenter of the year, Jai. Sa normal friend Tia Jai. Ghana Young Entertainers Awards. And I want you to ask for the nomination as well. Most of my wishing me congratulations. Madam I say. All students tell the man no sir. Madam I say part for the voting. Obia vote almost sending a receipt in the mammy side. I'm Shampa. Move voting and your fair. Satia say any uncle fan for Nana. Madam, you are here, dear. That's right. You could award, no. Yeah, the beba. Where dear, meaning say, falla. Falla. Me chef son, you're voting no qua. I saw the campaign a year. Me can't I saw Nana. Revive. Oh no, champion campaign. No, your year group. No, relax. That's right. No, Damia. A man, you know, what we are singing. I want to know lead you for the voting. Nana. The boys who be lead us of phone, you know, now you're calling him, sir. Right, what's it? Me. Onyade. Mami chana na oketro. Oni no. Na oketro. Ah, mesi na oketro. Oketro. Okay. Stonza. And then wawoda. Happy birthday Shrinkopa and come on. Now, why mama to say party ni because we jedu ho. Problem no day. Stonza and then wawoda and pay unim Stonza. Okay. And then I would Mima watu will be a crop. Okay. Okay. Yo, Marty. All right. And you know, the good news is that Bushia for Mona Mobuame or Jumade is most of the time I say mo segment and so pushy nipa and manipa gusu akobe bioko. I've been nominated. Ghana Young Entertainers Awards 2021-2022 as the radio presenter of the year. Into short code in Ibio hash 928 hash 303 hash naba. Star 928 star 303 hash. Nefi wabo code. The code ni 82305. Na wabo modern vote over kwa no for option 5. Nana Kwame Mpere. We who are brand and sell check Sambre marry me Lacos Papa B. Oh, me Jimmy fan CK Papa and I'm my office away. Yeah, for I think some more crowd any Kumasi. So come with him. You treat us. Ghana Young Entertainers Awards. Ghana Young Entertainers. Sana mukofa coach ibae. Enene. All right. Majimweneso. Yeah, that's it. Munkoso nominate next time. Okoma yedim say by 1 year time ni dey any assessor awards nyina wa ha. Epiemantem Greater Accra. Epiemantem dey station papa bia no kofudu na ba ko bi wo epiemantem dey. Me that say. All right. Summary there. Your mama Diana yenko studio na yene Nana Odamia and the boy. Yenfa official drive talk no. Your friend no Okoman Akwaaba no your fan bremo. And then mama Akwaaba be for bibi aboko there. Ye magana for sharing. Ade. No near to omu dey say omabo wamani say bibi ato omu. Kwawuni Ghana. Coach no kram fan ho na the boy. Na wona $300,000 e fa ho. That's okay. It's got me dem hu ye.
friends of Comoros. Yani you know 1 million, but uboa. You could have one beku. Send them because you me more. You me fee promises. And then I be say Ebu Boba. Our bro for customer say. Ebu Boba means knocking come savior. Then Semo Ebu Boba. Adi Ebu Bo. Savior from savior from Nyano Kreda. Adesu. Adosu. Okay, next time now watch on ye. Ebu Boba. No, Ebu Boba. Your two sides of Ebu Boba. It could be grass Ebu Boba. Yeah. Where's the good work done? And okay. All right. Thank you everyone. All right. Anyway, mami ko and now some men now. Me Rebecca sana men kasa. Kwame, mami jeti for. Etiefo Joso. Na me na o mase. Wa baby Akila Black. Omo etu aba nyina no bia nto yankofa award ya ma ha. Sene nra me ye Comoros for no sana ye mu. Madam Roma. Muma enya award nemra. Kwame. Yeah. Me yire. Elo sapoma. Bro mami bro asasi suma ware kura nkaye. Bro mami beje menu mi wa sesi me se ne pe. Menu mi wanu me ka chiro. Ko jami. Anka minya yi sika minya bi na meja no. Sa ye bo no be bo mi kakra. No nyam ni be ja kura de confront to abama o. Kwame. Nyam ni be ja mami yetewu. Kwame nyam ni bo ne say. Anka ware de ukomu a. We kura fa. Na we so de ben ekura fa ente bia bia lad bia na metia na kam hwe kwanse nke bia me yiri ono so bia na nkaja mu fresh school fees e bia na ko tua kakra na nke bia edan mu o ja se e bia kitchen na me to crazy ne bia ono so ato kwanse brode we de da bi ono nyesika no de asie na me kwa mi na me ye fie bibia me to pampers eto bodies eto brazier nyele kata anu ye friend say nose mask 1 CD krame na meto adan sani aware ube bo me na ube kume na ma transi adwise kwame se 2020 22 se bibi anya ma mi na won fi me so a me kume ho na bema na sani aware kwame aware de ka we kurafa na we kurafa gwam tete enchire kwame na meto Kobi, enchine, Kobi, toothbrush, kwame, kabika TV remote, battery, womb gra, mia. I can't at least TV remote today. We all buy there, but me to asham. Kwame, and I'm saying, wait, dear, my birthday for Chamomwame. Become okay. Sana ware phone there. You cover me one review. There be enkasasa. Oima. Na asemmen na sambre ukunu ka ne nyonyo saa no ne ho kra me wonwa ne se ne wa betina ha asem yuru wani mu say Yesu wadwen say Judas me dawa me say ne mu say Yesu na adwen Judas adwen me dawa say mane kasa Michelle me kunu ni na ye finance ya ansa ne ye be ware papa yi se ne awo ye me ne za papa na me betina wa ya asem me expect say obeye me enti afesa oya wodai se beef obibi ofa hoka ena me so mebusia me ma naja nkrofo na hwe yen yen hwe nkrofo enti no se me ye adwuma na se bia utia light bill na wo ye na wo hwe fie enti no sister panyi ni kura koka prison no se no ya nroba no na hwe mu obepi na prison zi a lock down no obepi ona him bepi kasa odi kasa enti no mini aware ye bibia sene me de minim se eja woni ti ba wo ye adwuma de me ye adwuma enti ade na wuja bibia ma wukuri ne me we ni meja ama no efise sika na menya na me di to ha ama me ma no sane a me hwe ni suban sifatie na bia daachi bia obetumi aye o de to ama abrush ground to bi o mo chare wete kura me na me to sika na eda yi eda infa me dey ato bank infa beba so ye de be say Ghana bank papa na wa me show ni ma da chi bia wo be fi en chen ti me ntena se ma me fa mi si obo mu dia se mi wu obo mu dia mi se na be ma obo ye kurani na o ka se obe wu ye na mo me se usuban ye mi kwa ba kura me ware bi o se de usuban tie me kura so me ware bi
Cause only me and can say. Na fe ma ba mari o pese me di sika no me de to amankwala no me hwa. Kwame handkerchief kra no kwa sore no. Oni se me toma no. Handkerchief. Ebi kra na me crazy. Ne bag dan ne bag te ye. Osima shube kali so famre me. Lazy oye bag dan me re bag do one mo say o yire say ne bag insati o 20 Ghana. Na ko ware obasi obunya sika ade bia ko yobusuafo. Mintimi nkwa predi nyina me ri ntia. Mitimi nkwa predi. Ati wa na ompesa obe. Ri ntia. Yo. Pacho sika no ena sane eno ana maka. Na oba sa minim sanka oba be wa ne kuru na ba na say. Sanetie. Ti bua na me bua wi na se sika me de to amankwala. Bua na bua wiki kura utimi ko free na makotua. Oye moa. Okay. Hey. O de be gumani mase. Mingu wadi mase. Ya woni me ni. Abusia mame mamumra mu na momfa madwe nkyeremra asem we ho 055466 7755 0554667755 asem ne say samre the boy chira ne yire ono ana ye bibia me na me bibia nya me yire no me na me bibia kan iye o de ye e wa said enti ye afrafo di ka wa homa no so afrafo be ni wani a ye ne ka say hello me ba cho wan ni o na kwa ni o na kwa me kasafi ebiru boko di odese boko pa Okoman ni e odese samre che wadwe wasemi ho kati na no da ni asi enkum gwali ni fa ni fanse gwali benkum nti oye no oyai Mate me da say na kwa ma me fa foforo wa homa no so okay osi benkum dware ni fa na ni fa nso dware benkum nti no ni fa na dware benkum ya di sika ya to amam odese be ni the final way for safari na safari boko de na do bibia boko mi je mi se muguso ato aba no serious pa na do we ni code na stand me say me nya ne kra enti no yo mate sabre bo modin ache wa adwe wasemi Okoman ni o fie pe che wa adwe o ya no ombo be ma no nsa agi na dan tim kwa nche say o babu be ma no peso be ma no wu na je say ono gina ni wo be ma na chi ombo no Pacho man ka se me kunu ni wu na asema me kan se papa me hwa na da che obeja me ne nkola no eti jawa ede ka na to ho amankola jawa ede ti o ba me fa foforo wa homa no so 0554667755 0551667755 odise bi wa homa no so odise be ni odise ya Kwame ni Kwame kasafi amanfo boko de Kwame pacho you Okoman ni ograpiano ba wadi ache wadwe wasemi o maka chen papa so nya age no onja na ere adentia o mane mobra yo o kwa mu ni agropon awo yi minya ne say awo yi mu minya ne say 0555667755 koba mi wuna koba se sia de me ka se me jai Ose mi wuna me koba na me nware bi o se mu koba na me ware ya na ba di bibia beto me so okay all right 0554667755 0554667755 assembly assembly the boy na ne yire eye nana ochra debi nana ja bibia go ne so what tete me tete no audition be ni me ba do of community wa for kumi kasafi free ajapa bro factory okay oi wa for kumi sabre mi chia ajapa ye ni adwuma ye fo o nyina ba me da say Okoman ni no agye me so so fie pe me da say che wadwe wasemi wa for kumi me pa cho mpanyin se uya ngabo nti ase a ne kwadu na orbeto no onyin obedu kwadu obia ne kan se oni obanman fi asetran se no ne obanman ye no eninti no nso watara se a onto so be ye bibia no ebisa mro ne tras no bibia otoman enti se edu so no awar na se obia no to dia bibia obia ne hiano ontoman no masa wonen yo ede kumini akan first na Pentecost mu isu gbengbe na mu isu gbengbe da bibia se ko na ni wa dan ho right baba ka se na kumi 0554667755 mami for frefo ya eda number na fa sare shi to audition be ni Aliki follow we ni o. Solo we wo kasa fi adukro bibia boko de. Me ka je fi kokoasi. Kokoasi boko de.
Bajo boko aduma yagwa. Okoman nie. Okoman yetiasi. Na waje mi so ofie pe. Ofie pe. Ade che bomani a che wadwe wasemi o. Me bajo asema ni se open nipa di wo wa ese unya umpa se ade. Nti obian ese oton buasi. Ni kunu nyekura mpo a ese osomja. Na wotiasi no wotimi hwe mofran. Nti masem kakra ni. Apagini me da say ewo Sabre Koko ase 0554667755 0554667755 ena kumi ayo ena nipa di account enka na di account na di account odi shebe ni hello me ba cho wana me ne ka say Mbato Solomon mi ka say teacher mante boko de Solomon nyanko pa dum boko akuma ni ofie pe me pese mi kire ma adwin kakra o me ba church wa adwin wo ho Bible say oba ye obema se so boafo na emum no oba nye obema se so kulfo enti se wo ye oba na se wo ni kunte na se wo se mi de mejuma mi ye make people bank na me de bi atwa ma me mbadia na te se wa ye ready say be man o ja do kwan ni mu on boa no nti me ma adwin kire ni se obia na saka na adwin dia ene be ma mi ja se be 2022 o kumu no yo Debbie me da say what teacher mante jana so awo we area ha pa me sheni suban a fa me ni nkola ni nkodu echi o kumi dia obo okum be 0554667755 mi ja kwa mi ja musa o do be mi ja musa okum am 0554667755 na ekofo kasapa na wanya adwen sa kire bi say sky wo de be ma okuru oh Debbie onfa ma no enu na ne papa we me na me ne te na minim se no ye onfa ye nko etu hwesa ne awone ne ti wo fi a onye obi esese o ma ne hu sikam onfa mi nkodu echi papa we onfa mi nkodu echi eda kra be bo na se ne amede tete no first ne go hu me na okisim na se won kisimi eno se 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 mebufo disika se tata mi ti mi hu ana mi pe ba bia afa na fafa ma tonta makura de mane tonta mane be fa bo am kura mama e bro bi na no ketre ye bre e ko kura po bi na no ketre okay 0554667755 0554667755 mami okay too bad all right 0554667755 na some radio asam say the boy chira ne yire isika nyina o mani hum sika no okobisa no ho asem a o se midi sika to wa ma me ma esa ne se ebe wi achi Kwame pra na ne mo fra na fo mpese mi wu mo ye yiye kakraka na krofo ba ko ya announcement TV so radio so mesi ewu ono no bo wa mani pra o ye na nimu a bisa mesi me yire na nimu ti se Yesu anim na adwe Judas adwene na adwe ye de Judas eya wo yire me na me ka kire na adan na wo to bo ase na nka wo na wo yire nka ne boko na entiase enye adwuma na Samre akoye bibia ho amamboro ye mo ne breo ye mo ne say boom bimination yo Kwame it is the only and boom right anyway 0554667755 0554667755 any number Samre ubetimi afre no wa join program we enti nana sky mani hu so aden Nigeria ni bese emba no emba so se ne pemba so papa we ati aka chem se mi manim se Yesu so mi ma adwene se Judas yo na hu se ne nem se Yesu anim yo ye fi ha ye be kofie o wa me dai oluwa o wa me dai oh ye be kofie na wa ko ye me ye be kofie o be za man for se kwa ya obo me ba so poa o poa mina me ka cha o poa o poa untimi momme minya mema ma bo ni bi wanu aye din wa he ye se o me minya mema ma bo ni bi bisobed se me small man oh yeah dai me small man David anka so be bo ye se ti ade asem na de to yire o yire ka cha so be bo ye ye nsuo nkwa na de ye nkwan ni ade dai se nam ka ho Eya sabo abusia ancha ya de nyina begu kaisa echina yentimi ma nemo efiada echina matches wo ho
ne cham de nyame ase Echira matches wo ho pa eti nyame pa efiada yabasaba near the official drive talk in the abro but right about time in yemfa frefo ni nyina nsia enne na yanka che mu nyina mo fra se yadamase once again we ya Akwaaba drive our Okoman 97.1 radio ya from me na Kwame Mpere ubetimi ya from the finest na mi nchia aya maswo wo applause na eto saying any adwumayefo mo nyina ma salo Auntie Salome group CEO me ma official pa na fe me mo modi enchi adwumayefo mo Akro Farms nyina Gideon agiri se bibia boko de me ma mu nyina official pa na fe me nchia adwumayefo nyina mo shoe fabric Jeffrey Akufubuati A.K.A Kokoti hine and referee bia and referee I think before Ghana match no a referee but I say Kokoti hine way no bruta Kwame ubo group bi dey Aya, the Youth Association. That's right. Some member baako efimu. Kwame Tuno. Na you phone nyina yako. Okay. And mama ya PSC one so. Okay. Ni fie ho no mo. Wadamfo no. Young man na call home base first time na oba bi no. Yeah. Say no so. With him. O young man no you call home base oba yeah. Sada no worry. Okay. And then yeah. Tie mabushafo no yako wo kan Robert Wakoni yeah Wakoni ye me mate Wakoni ye madam we back on no the most am wo kwapama so ye kopa o ba be hwe me Wakoni ye ma Wakoni abushafo no there be Wakoni ye mo shede and over the weekend so see a young boy 25-year-old boy no nana hewe o say nana na say go book fadama gumu okay mena say fadama mena mujira say I will share your friend na Kwame Mpere ubetimi your friend the finest I will share bon koso anto abano wo boss star 928 star 303 hash na what the code in account 82305 radio presenter of the year monto abano ni emfa eyekruwa emema okwapeman sronko isane say Ajuma so amobo amema ye bo kasafidi ahodo nyina so anse ye bepie wa ha no emra so se samre na bomodi ade do kwapeman so ase se ampa ye ba ye enunya hye etimi aba code no star over text star 928 star 303 hash na fe wabomodi abo code no 82305 na ayefefe me da ma se nyame amani ya da so ti ase a efiada Minimu be shia ni asan ye bio. But right about time there, echina kaisa commentary wo ho. Ena enenso anwumre 7 PM per commentary enso ewo ho. Asira kese nkoma Victor hine da ko list wo. Na femi mama de yanda na no da me ase. DJ Vibes. Ene obi zam se meda da bi mejina ho. You know ya. Nyamia money and association. I remember life in this world is a great struggle both for the young and old. And even those regret our riches are troubles on their own. Rich man envy poor man envy the rude. For what is the sense in envying your neighbor? What's it? Abraham, that's all I say, brah. I see your brother dad. I was saying, I'm here Friday, you wish you have no call. Dorothy check my net to me.